ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kasilong labet kala yok ra ya kanam ladu naka kunho ni lek kai jong kishenrang hadien bakala penlim ya ka selection youth movement dan riu punyo la sapu ar basket haka final jong ka match shaprang Khasi League basketball tournament bala penyai da ka Khasi Students Union Maulai Circle Hamadan basketball kepadon ha yo Maulai Nonglom haka arpo pratrik ubenai rempang arjar arpu ar Kadbana ka kenhun jok inong ilek kai kentai la yok ra da ka telilang kepala la ban penlim yakitai jong ka Shillong labet da sapu kendai la laipu ar basket ha ka jing yakun ya ka final jong ka ni ka lempung yakun ka ba ka KSU Maulai kala penlong na ka benta ban kentiu yaki kam ilek kai sport ha ka time la ka dei ha ka basketball ka cricket ka football bat kiwei Kiwei ki khusnam bala sam hagani ke janmiet ki kintup ya kanam most promising player kabala let show Jeff Nongrang SYM na ki shinrang bat ka Devlin Lindo telilang na ki kintai kanam youngest player na ki shinrang kala let show Dakerman Nongsi jonga DBA bat ka Pibalari Karmau na ki kintai Most valuable player na ki shinrang kala let show Jason Bakai bat na ki kintai la yora da kalari hun Warjri Kanam discipline team kala late shaga DBA na kishenrang ban kemawan rom youth girls club na kikentai. Ka kenhun la do kala yora laipo jar tengka kat ba ki bawan baar kila yok khur ya kasong ka ba arpo jar tengka bat ki khusnam shimet kila yok mar lai hajar tengka. Hagani kasngi usamla Donald V Taba u General Secretary jongka KSU Sengkme ulalong u Kongsan bat uba Teibar lang patau MDC ka Maulai constituency kum usumbut Kongsan haga jingdon rengkat lang jongki nong yalam ka KSU bat kiwei hagani ka lempung kila don baro khat prateli ki kenhon nak shinrang bat santeli nak ki kentai kani ka basketball kala sedang haka arpulai terik bat lakut no haka arpu praterik ubenai rempang arajar arpu ar Ka basketball tournament bala pelong da ka KSU Maulai Circle nagbenta ki khun samla jog jepri ku jongi ni sultanat ban ni ai ka buram ka bakrau ya ka seng KSU ka seng amtang bakat kit ya ka ri bat ka jepri ha ki beta ki per ban pe ya ka ba ka met ka jongi henrei ka khmiru shakwe pat ki benta ban kintiu ki khun samla ki jongi ha ki benta ki per Kamtam hakikam yelekai ka seng KSU baro ki pada ngitip bagadai ka wei ni ki seng ni bapau bha nagbanta ban pet ban khmi ya ka bha kamyat jong ka jat ban riu ka jongi ngila banong ba ki sipai ki bayada ya ka ri ka jongi na ki kino ki jing ki bawan man telap hakne ka jat riu ka bi ka jongi i bon ki isu ba ka seng ka sim Nakabenta ban pet ban kami bakanum dan kano ka jikta ya ka jabrio ka chongi ka ba ki isu ki besim ki banlong kum kilat ban yada ya ka jabrio ka be ki jongi henry sa ka way pat bang skokmen mak KSU kam perkhat tanam takata henry ka perkharu ya ka jing kalat ban kentil kun samla lingba ki kam yelekai daki jelekai ka baki penlong haman la ki unit ke baki dam keleng ka ri bri nyutrap ba ka bentaban ailat ipi ki kun samla bila ban sei ki sap ki pong ki bapidam ha ki jelekai ka bapi pisotnan ni sobanai ka buram ya ka platform ka baka sengkala ai ya pi ki kun samla ha ni ka jamit nila sakhi sisa ya ka jelekai ka bitnam ka jelekai ka baka seng ka tim labet bakatlilang mana kata kejelaka ke ba itala ba ni kami lenti ba kini ki tim ke bansele mentah ke SYM bak ketlilang ni ba kini lekai kejelaka ban pi ki sap ki pong ki jongpi bat nisu tu ba lekum kini kilat kini rap ye pi ba pinang la ban kiu sejrong ban penpau ye lejong omtang ba pinmi tang kini kejelaka ki berit herai kam dan ru kalat ipi baling ba kecik teristom ke jongpi kecing la ban kilomet ke jongpi pinsela ban kiu ban yo ban yele ru na peleng keleng ke beri nyotrap iyo ban peni ya ka sap ka pong ke jongki ya ka skills ke jongki ha ke jing ile kai basketball dang macam senam hau benai Disember nga kenmau
ba kadon ka North East Zonal Basketball Tournament ha bagi jela juga than chate lamingi iba bun tili kilawan banya simenta banya kini banya leka ya ke national level but ngas nu komen sikadai ngasu hun sikadai abang alik ban sakilem ya ke final ha ka bangai ba isamla kan thai iba bi khmat ya ke basketball juga Meghalaya kelayo benrung syadu ke final Bang excam balang ba kum kini ki tournaments amtang ba penya de ki si mulai circle henry wat de kwi ki Jakaru ki clubs dan ki snong ki thau dan ki seng samla ba ki samla ki nyo ka platform bat kan sapoi ka por ha ka ba bat kan thai bersenrang in ye yo benya sim benta benyo ben ra ru ya kan 6 job lagade ka basketball la North East level lani lagade ka national level ru ngaso komen ha ba ngai ba hangni kinawat pekai kinong kersan ki bun haduk kata-kata andre ngakwa iki de pisngba ben skor hendial kalong ba hakata ka tournament ka ba jela Meghalaya kai le kai betui ki jela ngayu bagi ta kinong kersan lapo ka jela ka jungi kiduna haduk kata-kata ka jela Mizoram kawan haduk Mizoram banwan le kai Shelong andre kita kinong kersan ki samla pulie iba na Mizoram iba pulia Shelong iwan lagak singad ha banai ke jingkersan ba pura ya ke jela ka jongki henry on ladai pan kapali belia kais ke Meghalaya ngai bigino kersan ki duna ba dangla banyo tegani kalau ke basupsi namar ha ke jing so thu ka jonga hi ke kamram ke jongi iwi piwi kino petkai kino kersan beli ai ke jingkersan ke ba pura jong jela tinga kwa ban bu hangni ya ke jikular ya kini ki officials jong ka Meghalaya Basketball Association ba lada ke jela Meghalaya kaya simenta hakinu ki jingile kai lada kadan hangni po jela Meghalaya pentep lem mengi nang ba mengi nakaleng gaseng bekum juru ipat ba inyo banwan ban ai jigersan ban ai mesim ya kita ginang ngile kai ba sa sising kun tubiang lada pila banwan hangni hamaulai nang ulum man petkai ya kini ki jingile kai kanolai isamla ki bai mikmat ya ke jela indan kam ya pi ha ka bagi le kai pat bat ki wei i jela Yeah.
Ban semunang berkali kami ketim balang siam hai lipat di samlah di ban sementara basketball. Hagaji kon geram bajok geram di baram hendak yang semunang beberapa atlet tim bilang job nomor beberapa atlet tim Bapuni dari bilang beberapa atlet champion Bapuni. Dah bilang besar belum sementara harun teman. Melayu angin ta kalau arfu hajar mereka bawan harun nasab inal ngadi fakti nanta syulang laban. Nagalang juga kia simulai sekali kaketok keluar uru jadi samla juga soyam berpenang lah banyak kali lah himpur penangwan berpenjuru berpenundu mensiam. Untuk penang Tristom Nora Kenan Pegurung Nanta Kajagan Berdiri makin kecil kiwaipat keperasan lah makin nis mat banyak pun yang jenglah basketball. Bersenang penseluruh kiwai pat makin mis kumat banyak kon yang menjelak basketball.
kamtam na kalian bikin hai. Dan tanah kalian ikut hai. Kembali kalian sekarang selong lebat entah kelak perni saya sembrang. Saya ini kebak peluang yang selong lebat penengah positif. Lagi sama sembrang tujuh sama sembrang bagaimana betul Islam. Hak kebak peluang ini mat mata kejelah berpenra buram kejelah. Hak ini singkor dengan berblame dan kata tujuh sempat muar kami para sama bagaimana betul Islam nang begini. Mencinta, menikmat kejelah, kejongi, lesah, dia debut dan nak buram, nanti agak jadi sini.